Так. Бұл да ошондой өтсүн. Бұл жаққа болса Кыргызстан герби менен желегин алып келейли дагы. Андан кийин астына Кыргызстанга сизди күтөбүз деп туруп, иконкалар менен жана социальный сеть немелерин коюп коелу. Жерден алабыз. Әлбетте булардын да векторун тапса болот. Бизге азырынча кереги жок. Так, андан кийин бул жакка болсо текст алып келелик. Кыргызстан сизди күтөт деп коелу. Тажма желектин кызылынан кылып коелу. Бул неме турбайбы? Вектор смикке айландырышыбыз керек. Андан кийин смик түсүнүн Кыргызстан сизди күтөт дедик. Biraz кичирейтип коелу, жанагы немеде рамканын ичинде болсун. Андан кийин могу жерге болсо biraz неме кылып туруп болот. Ушундай кылсак болот экен. Азырынча мунун немеси жок, кереги жок. Муну мүмкүн болушунча мурунку сабактарыбызда үйрөнгөндөрүбүздүн баарын колдонууга аракет кылдым бул жерде. Силерде көргүлө деген ойдо. Так, эми буга Facebook'тун иконкасын алып келелик. Так, bu büyüklüğü 8 mm kılsak bolot eкен. Page up деп туруп üstüne çıkarıp alayın, işte bu tandap atkаны кыйналбаш үчүн. Эми болсо муну алдый жакты көздү 3 копия алабыз. Андан кийин муну дагы бийиктигин 7 кылып туруп бул жерге алып келелик. Андан кийин
Бұл жерге сайтты жазабыз, бұл жерге Facebook, Twitter, андан кейін болжақта болса Instagram'ды жазсақ, бұлардың бары шертпей жатып тұр, үстін шығарып қойылып, азыр оларға бәлкім түс берішіміз мүмкін. Тұрып тұрсын азырынша. Текст. Фигурный текстini de жазып қойыңыз. Белгілі мотор төсін мынандай қылып алып келіңіз. Копировать. Андан кейін бұл жердегі Facebook дегендерді өшіріп саламыз. Келіміз бұлардың орнына қолдандық. Так, emin бұл жерге biz жаңағы қызылдан қойылып, бұл екеуісі ақ болсын, кейін ақ қылып қойыз. Бұл болса Facebook'тың түсін алып келелік. Facebook Sneak Color Code desek çıktı. 876400 ekan. Mana tusi. Tak geldik. 876400. Facebook'un tüsünün Sneak kodu şunda ekan. Gördüğünüz gibi. Oşanda turup biz nimeni koysak болады. Twitter. Ondan keyin Instagram'daki bolsa tegi nimeden alabız. Anda hazır ko'rsatdim, o'sha nima qilayin dedim. 69-26-00. Bu nimeni bolsa monday gradient alışımız gerek de. Bu gradient'ti kodun tağıp çıkıp alardın büt baran kirgiz için de öyle kıyım bulup oşonduktan men bol жерден de kesip alam bir bölügün oşul jerde okşoşup kalat 89 milimetrelik mınday kılıp kiçireyip olaylı. Ondan keyin bunu alıp gelip durup ele misal üçün o жерден kesip alabız desek ortalığından da kesip alsak olur. Peki, hem bunu alıp salvanızda mı onda kaldı da bunu buğa sığıya edip durup aslında nemeni alıp üstündeki jana törtmüştük. Bunu alıp salsak olur. Jamalarındağı chetindeki abreslerin görünmesi kılıp koyuyoruz. Mol ikonkaların barın bolsa bile ak kılıp koyuyoruz. Anday olsun. Bu jönököyle nime bolçu gruppировать ettim. Bottan da koydum. Bu jönököyle bir iş bolçu. Oşan üçün akıllık köp vaktimizni aldı. Biroq öğreniş üçün kıldık bunu. Tak tezle bütöt bolçu. Bu bizge gereksiz bolgan ramkalarda görünmez kılıp koyuyoruz. Gereksiz gereksiz dep aytsak bolat. Biroq aябай köp işimizge jarady dep oylayм. Kelele daha görünmez kılıp koy bereylik. Biroq bu kesile turgan jeri nima kılına turgan jeri kala bersin. Eng chetdegini alıp saldık. Eng ayagında alarda da görünmez kılıp koyuşumuz gerek. Antkeni tipografiyada alarda da pechat kılıp koyboş üçün bu öte manilүү.
Pechat bolup kalsa, kesilgende bir problem bolgan bolsa, al nime üçün jaman dizayn üçün. Bu en chetindeginde rampasını alıp salamiz, görünmez kılıp koyuyoruz. Andan keyin bolsa bir sira dizaynımızды karayız. Bul üçün bu yerde polni ekranda körü degen nerse var. Keyin birinci barapka keldik. Polni ekranda körülük. Gördüğünüzler başka nerselerdi alıp salıp görüstüdü. Biroq aga çeyin monday kılaylı F4 degen knopkаны bassak, F4 degen barağımızды полностью ekran toldurup görüstüdü. Neki F4. Andan keyin bunu же болбосо F9'du bassak da болады. Полный экранный просмотр üçün F9. Bak gördüğünüzler bizden dizaynımız hazırınca şunday boldu. Eğer de page down degende basa turgan bolsak, page down'da bunu görsek болады. Tipografiyaga жиберерден murun bu şriftlerdi kriviga aylandırganda unutmayız. Özüңүздөр bilgендей эле muну basıp turup преобразовать в кривую дегенди nima кылып коюшубуз керек. Дагы эмнени карашыбыз керек. Келгиле ошону да үйрөнөлүк. Андан кийин жыйынтыктайлы бул сабагыбыз даже 3 бөлүнөт окшойт. Кечирип койгула, өтө созулуп кетти. Мышканын оң тарабын басып туруп свойства документа дегенге келсек, бул жерде бизде эң маанилүү болгон нерсе neme o jerdegi nemeler. Statistika teksti деп атат го. Ошол жерде net text деп туруш керек. То есть бүт бардык шрифттерибиз кривиге айландырган болсо, ошондо мондай нерсе чыкпайт. Бул нерселер чыкпайт. Андан кийин растровый изображение дегендин арасында эч кандай RGB'ler болбош керек. Бизде азыр 2-3 RGB бар экен. Кайсы RGB'ler мен биле алган жокмун. Азыр карап чыгабыз. Булардын баарын жок кылгандан кийин дагы бир жолу карап текшерип туруп, андан кийин немеге жиберсек болот, типографияга жиберсек болот. Албетте бу рамкаларды алып салып келгиле, рамкаларды да көрүнмөс кылып коелук. То есть biz karkasыбыздан пайдаландык, эми болсо каркасыбызды көрүнбөс кылып коюп атабыз. Эмнеге өчүрүп салган жокпуз, анткени кийин дагы башка максаттарда пайдаланышыбыз мүмкүн. Ошондой эле могу жерден каркас деген келсек, көрсөк болот ал нерселерди. Туурабы? Эми вид расширенный деген келдик. Смиктерибизди карайлы. Менимче могу RGB калды эле. RGB де турат. Келгиле смикке айландырабыз. Андан кийин бул сүрөт gördüğünüzler RGB'de kalıptır. Преобразовать в растровое изображение смик dedik. Yandan keyin daha qayerda var. Bu smik'e aylandırdık. Bu smik, bu smik. Hem o arkada fondagi suretimiz var bolчу, ошондо ne kılışımız gerek? Redaktировать деген keldim. Bunu tanıdım. Mineki RGB de otadı. Bunu da smik'e aylandırışımız gerek. Tak, okey. Andan keyin bunu bitirdik. Bu жаққа keldik. Endi свойства документа деген карай турган болсок, тексттерди nima кылайлы? Tekstlerdi özgörtürden murun, kривиге айландырардан murun bilişimiz gerek. Bul nimenin içinde hiç qanday özgörtü kirgizbeybiz dep. Egerde ne bol turgan bolsa biz bunu saxtaylı, fayl сохранить как dep turup, buklet Kırgızstan dep koyuyoruz. Ondan keyin biz emi bu tekstlerin büt bardığın kривиге айландырыш üçün bарын belgiledim. Ctrl Q dep basıp atam, же болбосо мына жерден объект kayakta kaldı. Так, Ctrl Q deylik. Azır nemeler bolgondugu üçün, JPEG'ler bolgondugu üçün, rasterlar bolgondugu üçün bolbeydi. Ötündeki Ctrl Q teksti bolgon yerlerde bardak kривийлерди de nima kıldım da. Ondan keyin bu жаққа kelip turup buları da belgilep. Ctrl Q, bularda Ctrl Q deylik.
Так, эми азыр текстler бүткен болуш керек. Карап көрөйүн. Свойства документа деген келип, bir фигурный текст турат дейт. Каердедир турат экен. Аны карайлы. Мына жерде жетегиз деген текст өз калып калыптыр. Бул группага айланыптыр. То есть группа деп атат, бул уже кривый, да. Так, андан кийин дагы бир жолу карай турган болсок, вот текстовый объект отсутствует деп атат, туура. Андан кийин бул да бүттү. Эми башка жерлерде неме кылыш үчүн, ача алыш үчүн эмне кылабыз? Сактайбыз. Файл сохранить как дейбиз. Эмне үчүн андай кылып атабыз? Мурунку текстовый документибизде өзгөрсө боло турганды биз өзүбүзгө сактап калабыз, а муну болсо башкалар ача алыш үчүн эмне кылабыз? Ошон үчүн могу жерге curve деп кошуп коюп атам. Кривийге айландырганды түшүндүрүш үчүн. Андан кийин могу жердеги версия дегенди эң популярдуу болгону 17-18 болуп атат азыркы күндө. Мен 17 дегенди коюп атам. Анткени 20 менен сактап койсок, 17, 18, 19 дагылар ача албайт. Даже 15 дегени колдонуп аткан болсо типография 17-ни да ача албайт. Бирок азыркы күндө популярдуу уже 17ге чейин 17-ни тандадым. Андан кийин сохранить деп атам. Вот. Бул болсо буклет Кыргызстан curve деп сакталат. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ал эми ошентип туруп немебизди типографияга CorelDRAW форматында жиберсек болот. Аябай узун сабак болду. Сабыр менен көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Дагы түшүнбөгөн жериңиздер болсо сурасаңыздар болот, жооп бергенге аракет кылам. Саламатта калгыла. Силерге ийгиликтер.